Danas će u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci biti prezentovani, izabrani i nagrađeni umjetnički projekti vizuelnih umjetnika do 35 godina u organizaciji Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske. O kojim projektima je riječ, kao i o realizovanim konkursima u oblasti kulture tokom godine, razgovaram sa pomoćnikom ministra za kulturu, Tanjom Đaković. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, pozdrav vama i vašim gledalcima. Evo, kada govorimo o nagrađenim projektima koji će danas biti prezentovani u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, koji su to projekti? Evo, prije svega ja moram da kažem kako smo uopšte došli do tih projekata. Imali smo mi priliku i za vašu televiziju da pozivamo mlade vizualne umjetnike da se jave na konkurs Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske za produkciju umjetničkog projekta kompleksnog tipa mladih vizualnih umjetnika do 35 godina. Sam konkurs otvoren je 6. oktobra i bio je otvoren do 1. decembra. Dakle, umjetnici su imali sasvim dovoljno vremena da osmisle jednu kreativnu ideju, da je razviju kroz određeni koncept i da na osnovu skica galerijskog prostora u kojima bi taj projekat trebao da bude izložen, osmisle jedan kompleksan umjetnički projekat kompleksnog tipa koji naravno, i tad smo naglašavali, nije morao da bude u potpunosti završen, odnosno kao zaokružena cijelina, jer sam ovaj projekat podrazumijeva da im se sad u ovoj fazi, kad su projekti izabrani, dodjeljuju i mentori koji će dalje s njima da rade na produkciji tog projekta. Ja moram da kažem da je ovaj konkurs zaista opravdao sva naša očekivanja, čak ih i prevazišao, jer pozivali jesmo, ali da smo očekivali da ćemo da zaprimimo 21 projekat mladih vizualnih umjetnika Republike Srpske, zaista nismo očekivali toliki broj, ali ne samo ni u pitanju kvantitet. To su toliko dobri i kvalitetni projekti, kako su članovi stručnog žirija konstatovali, da je zaista bio jako težak izbor upravo ova dva koja su danas izabrana. Posao nimalo nije bio lak, ali gledalo se negdje i koliko se ti projekti uklapaju u galerijski prostor koji je odabran. Podsjetit ću da je ovaj konkurs imao još jednu fazu, a ta faza je podrazumijevala upravo izbor galerijskog prostora. I u toj fazi konkursa izabrani su Galerija Kulturnog centra Trebinje i Galerija Sreten Stojanović Prijedor. Dakle, danas predstavljamo dva projekta koja su prema ocjeni stručnog žirija, kojim je predsjedavala doktor istorije umjetnosti Sarita Vujković, izabrani projekat Pavla Golijanina, taktilna studija, dokumentarna skulptura, i drugi projekat je Ognjen Milošević, Prostranstva. Kada je u pitanju ovaj prvi projekat umjetnika Pavla Golijanina, njemu će mentor da bude Mladen Miljanović, a kada je u pitanju ovaj drugi projekat Ognjena Miloševića, Prostranstva, njemu će mentor da bude Miodrag Manojlović. Dakle, sada kreće ona faza stvaranja. Oni imaju ideju, žiri je procijenio da je njihova ideja bila veoma inovativna, originalna, sa mogućnošću daljeg razvoja, rada na tom projektu, i sad kreće ta faza gdje se uključuje mentor i pomaže mladom vizualnom umjetniku. Zašto je važan ovaj konkurs? Prije svega mi smo ga raspisali osluškivajući njihove potrebe mladih umjetnika. Nije tu u pitanju samo vizualna umjetnost, u ovom slučaju jeste konkretno, ali inače Ministarstvo prosvete i kulture se zaista trudi da osluškuje potrebe naše scene, da vidimo šta je to što umjetnicima nedostaje, šta je to što bi im bilo kao podstrek da dalje stvaraju i da rade kako za dobrobit čitavog društva, tako prije svega radi sopstvene afirmacije, lične afirmacije, sopstvene izgradnje. I upravo smo primijetili kada su u pitanju mladi vizualni umjetnici do 35 godina da im treba podrška u ovoj ključnoj fazi njihovog razvoja. Dakle, imamo afirmisane vizualne umjetnike poput Miodraga Manojlovića, Mladena Miljanovića, Mladena Bundala. Dakle, niz afirmisanih, zaista prepoznatljivih, međunarodno prepoznatljivih vizualnih umjetnika. Ali imamo zaista jako puno ovih mladih kojima sad nekad u početku njihove karijere treba pružiti podršku.
i negdje smo procijenili, naravno u konsultaciji upravo sa ovim afirmisanim vizualnim umjetnicima, da je ovakav tip konkursa upravo način na koji možemo da im pružimo pravu direktnu podršku. Koliko je ta podrška od strane ministarstva iskrena, dovoljno govori podatak da ćemo mi u potpunosti finansirati, dakle, i rad sa mentorom, i galerijski prostor, i produkciju tog projekta. Dakle, sve do one završne faze kada taj projekat bude izložen javnosti. Za tu namjenu izdvojili smo po 33.000 konvertibilnih maraka za oba umjetnička projekta, dakle ukupno 66.000 konvertibilnih maraka. To je zaista za produkciju jednog rada mladog vizualnog umjetnika više nego dovoljno. I ovaj konkurs je pokazao koliko je važna ta saradnja, ali i da se osluškuju negdje i potrebe i negdje ta inspiracija mladih umjetnika kako bi se oni u budućnosti afirmisali. Ovo nije jedini konkurs, niti projekat u oblasti kulture, jedan od mnogih. Koji biste izdvojili tokom godine? Evo negdje i u ovoj emisiji, 29. je decembar, još 2 dana su nam ostala do nove godine, pa negdje sumiramo sve ono što smo uradili u protekloj godini. Kad je u pitanju protekla godina, zaista moram da kažem da je Ministarstvo prosvete i kulture uradilo jako mnogo kada je u pitanju resor kulture, a prije svega, pored onoga što su naše redovne aktivnosti, ja bih ove, recimo, konkurse koje mi svake godine raspisujemo, između ostalog i sa podršku vizualnoj umjetnosti, muzici, pozorišnoj, književnosti, dakle, to su naše redovne aktivnosti. Mi smo se trudili da osmislimo i dodatne vidove podrške uopšte kako bismo ojačali našu umjetničku scenu i to kad je u pitanju, dakle, bilo koja oblast umjetnosti. Evo, sad smo rekli da smo, pored onog redovnog konkursa za podršku vizualnoj umjetnosti, osmislili ovaj konkurs. Osim toga, kada je u pitanju vizualna umjetnost, evo, nedavno je završen i objavljena je rang lista, završen je otkup likovnih dijela. Otkup likovnih dijela je jedan vid podrške, isto tako direktne podrške vizualnim umjetnicima. Tu, naravno, uzimamo u obzir i afirmisane, prije svega afirmisane vizualne umjetnike i otkupljujemo njihova dijela kako bismo, dakle, direktno pomogli vizualnom umjetniku, a isto tako oplemenili prostor neke javne ustanove. Dakle, ta dijela se otkupljuju u saradnji sa ustanovama kulture kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave i za tu namjenu smo izdvojili 100.000 konvertibilnih maraka. Osim toga, ja moram da kažem da smo primijetili da na našem redovnom konkursu vrlo često prođu ona udruženja u bilo kojoj oblasti koja naravno imaju dugogodišnji rad, tradiciju, kvalitet, pišu najbolje projekte, zaista organizuju najbolje manifestacije, festivale i događaje. Međutim, negdje nam je bilo žao i udruženja i ustanova iz manjih lokalnih zajednica, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih, i zato smo nakon više godina, ove godine upravo raspisali konkurs za projekte koji postiču decentralizaciju i ujednačen razvoj kulture u Republici Srpskoj. I zaista nam je jako drago jer smo blizu 200.000 konvertibilnih maraka izdvojili upravo za takve projekte. Dakle, za one projekte koji će biti realizovani u malim lokalnim sredinama. To su Šamac, Brod, Nevesinje, Gacko. Dakle, upravo neke male, mislim, lokalne zajednice koje također vape za kulturom i žele da imaju dodatni jedan kulturni sadržaj, jer ja ću ponoviti to i to treba stalno ponavljati, da kultura ne treba da bude ekskluzivno pravo samo određenog grada ili određene sredine. Kultura mora da bude dostupna svima. I upravo iz tog razloga je bio i jedan takav konkurs. Osim toga, ono što smo ove godine uradili je zaista, a zahtijevalo je ozbiljne pripreme i mislim da smo tu uradili također jedan veliki pomak, a to je kada je u pitanju oblast književnosti. Prije nego što smo uspjeli uopšte da raspišemo jedan takav konkurs, mi smo išli u izmene zakona o kulturi. I Narodna skupština Republike Srpske podržala te izmjene. Izmjenama zakona je predviđeno da za sredstva iz Ministarstva prosvete i kulture mogu da apliciraju i fizička lica, ali za autorski rad. Dakle, pojasnit ću. To znači da književnici za stvaranje novog dijela,
znači za autorski rad ili za prevođenje određenog dijela, književno prevođenje, mogu da apliciraju kao fizička lica. Isto tako, to znači da vizuelni umjetnik, kao vizuelni umjetnik sam može da aplicira. Do sad je to bilo da mora ići preko udruženja građana. Bilo je vrlo nelogično očekivati da 3 vizuelna umjetnika se udružuju. Mislim, prosto je tako bilo i trebalo je nekako da osmislimo na koji način da omogućimo stvarno autorima da dođu u priliku da apliciraju za sredstva Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske, a da to opet ne bude bilo koje fizičko lice, nego upravo, kao što sam rekla, za autorski rad. Nakon što smo usvojili zakon, odnosno Narodna skupština ga je usvojila u izmjenama zakona o kulturi, po prvi put smo raspisali jedan konkurs koji znači direktnu podršku književnicima. O čemu se radi? To je konkurs za dodjelu stimulacija autorima u oblasti književnog stvaralaštva, koji je u 3 kategorije. Prva kategorija odnosi se na one književne stvaraoce za njihova najbolja književna ostvarenja u protekle 3 godine, dakle za 23., 24. i 25. godinu. Takvih stimulacija ćemo dodijeliti najviše 5 u iznosu od 4000 konvertibilnih maraka i još 2 kategorije, to je za nove rukopise i za književne prevode. U te 2 kategorije dodijelit ćemo još 8 stimulacija u pojedinačnom iznosu od 3000 konvertibilnih maraka. Dakle, to je nešto što je zaista nastalo opet osluškujući potrebe književnika. Mi smo imali jednu veliku konferenciju gdje smo razgovarali o stanju u oblasti književnosti i književnom prevodilaštvu i gdje su književnici i sami istakli kako bi im bila značajna jedna takva podrška u fazi njihovog stvaranja, na primjer dok pišu nove rukopise, da imaju, oni su to nazvali određeni vid stipendije, da im se pomogne dok traje njihov rad i njihovo stvaranje i evo mi smo negdje pronašli način da im izađemo u susret i da raspišemo i jedan ovakav konkurs. Osim toga imali smo ponovo i konkurs, znači svake godine smo sad uveli konkurs za otkup knjiga, on je nekad bio bijenalan, mi ga sad svake godine provodimo. Ove godine imali smo, i podsjetit ću, i praizvedbu pozorišne predstave u Gradskom pozorištu Prijedor po tekstu Marka Dukića Sve što nismo mogli reći, a koji je izabran na našem konkursu za najbolji neobjavljeni domaći dramski tekst. To je, dakle, kad je u pitanju pozorišna umjetnost, isto jedna od aktivnosti koje je Ministarstvo prosvete i kulture pokrenulo upravo u razgovoru sa umjetnicima da vidimo šta je to što nedostaje našoj sceni. I negdje smo došli na ideju da u saradnji sa gradskim pozorištima raspisujemo konkurs za najbolji neobjavljeni domaći dramski tekst. Kada tekst izaberemo, onda ide rad na produkciji te predstave i njeno postavljanje na scenu. Prvi put smo taj konkurs raspisali sa Gradskim pozorištem Gradiška. Imali smo predstavu Miropomazani po tekstu Zorana Todorovića. Evo sad smo to radili sa Gradskim pozorištem Prijedor, a već naredne godine planiramo da radimo taj isti konkurs u saradnji sa Gradskim pozorištem Bijeljina. I sve to pokazuje da kultura pripada svima, da ona nije ekskluzivno pravo i zato je tu Ministarstvo prosvete i kulture i resor za kulturu. Koji su ciljevi u narednoj godini? Pretpostavljam da dobre prakse, dobre konkurse koji su odjehnuli među mladim umjetnicima nećete mijenjati. Ima li nekih novina? Naravno, samo kad smo kod 25. ja sam na početku rekla da smo jako puno uradili, a ne bih da nešto izostavim. Ove godine prošle smo pokrenuli jednu takvu aktivnost i shvatili smo da je zaista jako korisna našim republičkim ustanovama kulture, a to je tehničko opremanje ustanova kulture. Znači, idemo sa javnim pozivom prema našim republičkim ustanovama da nam iskažu svoje potrebe u tehničkoj opremi. O čemu se radi? Znate kako za izvođenje određenih programa ili za realizaciju nekih izložbi je potrebna određena oprema. Ukoliko naše ustanove nemaju tu opremu pa je iznajmljuju, to je onda trošak koji se ponavlja. Mi smo strategijom razvoja kulture predvidjeli kao jedan od ciljeva u potpunosti tehničko opremanje naših ustanova i na taj način smo i prošle godine, ali evo i ove godine smo išli sa tim javnim pozivom i izdvojili smo blizu 150.000 konvertibilnih maraka upravo za
za nabavku potrebne opreme za naše ustanove. Ja bih tu prije svega izdvojila nabavku Brajevog štampača za specijalnu biblioteku za slijepa i slabovida lica. Evo, neki dan smo imali izložbu posvećenu Brajevom pismu Tačke koje život znače i mislim da je i takva aktivnost i taj projekat isto vrijedan pažnje i vrijedan hvale. A kada je u pitanju naredna godina, naravno, evo, kraj je godine, sumiraju se rezultati iz ove godine, sledeće godine idemo ponovo, znači sa novim konkursima, osmišljavamo nove načine podrške, osluškujemo potrebe naših umjetnika, kako u oblasti savremenog stvaralaštva, tako i u oblasti, naravno, kulturnog nasljeđa i naravno da ćemo osmišljavati još dosta toga. Ono što će nam biti prioritet je svakako podrška osobama sa invaliditetom, znači pristup, ovo što smo pominjali, da kultura mora biti dostupna svima, dakle osobama sa invaliditetom. Mi smo imali jedan projekat Kultura bez barijera koji je podrazumijevao da se postave rampe za invalide pred svaku ustanovu kulture i mislim da smo tim projektom obuhvatili, nije da mislim nego jesmo, sve lokalne zajednice, ali sad idemo dalje u smislu dostupnosti kulturnog sadržaja osobama sa invaliditetom i u tom kontekstu ćemo svakako da osmislimo određeni tip konkursa, kao isto tako i za djecu sa poteškoćama u razvoju. Dakle, negdje nam je sad ova socijalna komponenta i socijalna inkluzija, obuhvat kulture svim kategorijama društva će nam biti prioritet u narednoj godini. Naravno, uz naše redovne konkurse i naše redovne aktivnosti, isto tako smo planirali da podržimo i žene u kulturnim i kreativnim industrijama, odnosno žene u preduzetništvu, u kulturi. Dakle, ići ćemo na te rodno i socijalno osjetljive kategorije i pokušat ćemo i na taj način da kulturu približimo svim našim građanima i da i u 2026. godini nastavimo istim tempom i da nam bude isto ovako uspješna kao i 2025. godina. Raduju nas ove najave. Hvala vam mnogo što ste bili gošće jutarnjeg programa. Želimo vam srećnu i uspješnu 2026. godinu i na radost svih naših umjetnika. Hvala.